na anase constipation ayamutim ehadwen temesra wada ma wonsaka ko givers ko capsules no and even so ko capsules no and ko MP capsules no babo pa etumetu ha na se dia ma wo ye wo givers herbal mixture eno ne ye nsuo dia eno tumi support immune system ma nya hodi jana na so kutia nya wo pi betumi say yes recipe esita na lo bi di say malaria typhoid and jaundice ebekon to asa dia ma wo usu wudi dia je say won teduane ne de o compound no aduane ebeka ne say loss of eye appetite no ebetumi to asa dia ma wo yes also giver GC mixture and capsules eno so ba dwumaden ye pa make say abaya comment say wayin fie ho no na sabe sansan je ho nyina bosu yi be mani bosu say tew o frɛ na omfa obeka sen na mema abade sa na ne sa unya de opa wo ho wie pɛ o frɛ na omfa akɔ medofo enye noa wan siesie ahimfa ho no mu ye bomode anya abotere na dodo ahimfie ho kama na to carpet na nantiatia so mna ahimfie oba ne sa na okofie a wo wankasa kro ma amfrɛ no na be frɛfrɛ watata wo de bia yo ba make say bia na wahimfie ho no nsu fitaa ho eka wo mutaba ene be ka ne say bia white in women o de poa emwa bomode ama nsanka bi giver gist me chen capsules wo bo nsa te sen ya wo de say bia twa kokoti no ya wo nko abeti pains ene na te tem bo nsa no se ne ta mesra wo mo nsanka giver gist me chen capsules e betu ase de ama wo bo nsa te sen sa na wo dwonso so a wo te ya wana ana wo yoba woni atenka mpo oba ma so wo mu a wo sini dua ana wasa oda ho se tim kaja emwa wo ana insukan bi firi wa ahimfie ho na mo ba ana wonsabuo no ensese so ebe na ade chia na ateko ayesa Ghana nyinam kanea no ene ka Africa jo ebe kan se regular menstrual flow ma wonsanka bi giver GTM capsules ebe tu ase de ama wo available in all drugstores nationwide. For bulk purchase call 0543 222 470. Do not pay to Ahomani 0543 222 470 0543 222 470. And what you know? Chemical shop pharmacies baby abekobiano. Catch them say open givers do apeno. When sabeka. Me wafa senko so hema ya krado oba na wadi kuwaka tambo so na babe soma no pay somebody kaka chirawo endro adana me wafa se Sammy Jamfi efra press conference na nyase mukuma kura we I think say na efa government accountability series to your presidency or the best men nya agro in a daily graphic the about them say gold board makes 5.4 billion surplus. The CEO reject a minority laws claim. Sana daily guide was I want to appear in parliament. Sammy Jamfi and Yasebukuma Kra. The Ghanaian publisher see gold board laws claims force is Sammy Jamfi. Bebia. The archives or see road minister angry over Fair Sky Gold Slow performance. A 17-kilometer a year tema a year to Wenya road construction design and I said delays. Ente ye pina na pay nkoso yima betena se wa bia bia papa ma fifi na ni ase wa hu nsema hodo ekoso e wo man gede na pay nko akata no e de aba ana mo brenti ma mo fase yakwa aba na pay ye ni nkomo fia na mo nkoso mesro na brother next seat na ne metu afru dabre baby awo ne muwa esa go fa meto mensa mensenka nti bre wanim kakra ma me ana pay ko akata ne ba wi an nkomo pina su gu apono so aye bedie nkomo pina wo hodo ma umpo bolo no okay me wafa say ene ne sanka ne ho aye me se bia po bolo no eni ntena nanka me hwi an aba ha okay that's fine ndi ko so hema ya krado ye nkwa ne chena no peye ni nkomo ne ko akata mu eye mu boso no fa ne nyina ya mesem ya no peye nkwa so what is saying nyame adum fa na da twidi yampo yankopon ase se ne nso so wode ache ai nyame de ache na wona ye mu ko saying we na yemu ko ye pa yeah but the man said dum so awom o ne de sia nationwide said the Greek for the betu dwa no say wo manya o haw kakra
chese obedwen ho a wonte ase nti fort kro na eba na omo ehu anso anu ntama ma na beto ya ma chese baby a obi e de etisumu ya chese msoli ye se me so na mempe eyi me be adwuma na mtomata de na chese sa ne ho akwadim ona ho akwadim ene ho adim because me no my idea madam for the two me for o two me for so sere me anya hwe kra ne Saturday na se Sunday na numre no mentum bi bia ngo honom ezi am aka me honom enya sa me se me ba me fon kwa hu ba bia me de ato me de me safa ha me de fa me hu me touch light nso me hu bia me de akoto me bre papa because when na na edum light hu bia bi no kra hu ba bia se etum baby serious o tino serious papa ba mu kirem say Greek of Bremu nationwide power outages no wo 40 akosomo any voter transmission line no bi na mo kirem say ho atoto nti ade kro ne say no say nche bia na sa nationwide ho ye say ye hu bi ba akoso ba na nsenya that was on the 29th August no 29th July 29th July na ba akono so ba ya je say na ekoje ta ene ba bia ye tum nationwide ene so ye nationwide ne ade I think say enti no the day enti na ade ne basa na wo muntimi nso ano preko pesa na enti ebedi won komo komo ho ebedi won komo this is the second time within 2 months enti na ebedi won komo nationwide enti no I think say ebedi won komo proper morning show you so even a region no kra nyina kra na serious it's not about one region most regions in Ghana and as or how we know e dia pa me serious ha adwen enti se fault bi ba na modum na mo ahwe na mo fix ni nyina na we de ase eso na ese obi suban bi no ensuretire ye bedi wonkomo ene be that na se na ye de wonkomo kama na Ghana fo hu de ye kone de ba e fa sa wo ha hodo a e kokoso wo mayi mu no na me se ko aka tanso ni nyina ye krado ni nyina emre nti na me nya ho na fa ko aka tambo so no be som Ghana fo ye chiatie for pa ma mu nyina chi gidi so bia ho ya apart from dum so no de aka nyina ya asumdwe mu a enti de obokrata no na twese ya ba ya front pages enema epiepie mu a utimu se eye nsam kese a trend wo mayi mu no yenso so ye bebo bi sun kakra na afi nso so ye de amamo me sha se no de ye the Daily Graphic na me de share media no ase wo si gold board makes 4.5 billion surplus. CEO rejects minority loss claim. Na trese eno eda han wi na nim senra. Owura Sammy Jemfi ya chese wono na ye panyin kwankyerefo a woda gold board ano. Ogina simpie ni apaso friends and trefo ni atwetwe nkomo. Evan sama dom kuma no de to won so. Wo se gold no yesi sika ni bi aira ne ade a sika ne bi ahye omaboka chesensem pi ene dom kuma no eka ede efa ho ene nam so ama enrada Owura Sammy Jemfi na simpie ene apaso ene nsentro fo twetwe nkomo se de be ya yenso so yebetimi abom dawura mo mamu ni nyina ate sesem a edom kuma na eka no Owura Sammy Jemfi chirema no kura bi ni wo mo no kura ma amoka wose IMF nsama o moka ye de kura na mfa sika ahye kura ho ena chese dom kuma no wo mo akoye kokombu stories de o maklemu bi e de keka ho an ne utimu se no Owura Sammy Jemfi wo boa ne ho ankasa etu bi e de mane dom kuma ntitu ni Moro Alexander Fenyo Markins ne mame abno se asare nom ni ade ene wo kan sempa neno na eda hei wose gold board no emfaso nkoa wo mu enya through surplus ya chese guachiri 4.5 billion Ghana cedis ya chese ne o de ba old currency no mintimi modi eno ena chese eda hei na ene eda ha ya chese soafo a wono ena chese wo hwe ye ngomesua so Yewura Haruna Idrisu ena wo chiremu no wasi nation makes progress in expanding learning access World Bank ena twese diaba na wo chiremu ana twese oman no yakoye nimpa seba ne sa desua ehu akwanya so obi nya kwanya kosua de ehu akade ne ade a na twese oman Ghana yatumi akoye nimpa a twese no enye asem kuma na National Media Commission ena twese no yensentwofo adwumekuo ena mo appoint new board for state-owned media organizations na twese ankura ensentwe adwumekuo no ti se DLFM nom
ene ade ye bodin a we no yetimu se we ye ankora dia no wo mo so ayekuo ye achese me no kasa de wo mapawo empanimfo fofora wo mo beda saa ekuo no so ano eyina ya nim se no ada ena nsentwofo adwuma ekuo no nya mfinhia adwosunsun 77 years enti kwen be fa so ye nso ye nyini no ye betumi akoye nimu no eno ena chese National Media Commission wo mapao enipa ombeda ankwankranse ntwodwumekuo no enso so ano ewo manyimu eno so the Daily Graphic ediba no pay na microplastics found in fish was it threat to human health na chese CSIR research ena chese omodi abetudwa na wenu yasem hia pa yesi fish ya wie mohaw kakra bem na yenim sa ohaw no gese ne doctor se twetwe nkomo sa ohaw no fish no nsuo na omudamu no ena efin wo mu na akọ omumu na yenso so yawe be hayai ana asede ya wo se microplastics na chese ye rubber nkitinkiti bia emwa no akọ omu ni padua mu a yenso so yawe no ebetumi ahayai eno so eda wo se threat to human health na chese wo we fisher na chese wahwe yie pa afisa wanhwe ye a ebetumi ahaw ensema Daily Graphic edeba no pay no ena maboso ede akyerɛwo no ye free so dia na ye ko Daily Guide anopay Daily Guide enso so edi aba I want to appear in Parliament Sammy Jemfi ene kasa was say ene mrahye kora wo pese woni ye Alexander Fanyoma Akinse ni domkuma no ye hia empunimpu ene debate pa fa sa gold board sika na omo se ahye ne ade no na nka ene omo de asie ni we kan de na we yakan de na we yakye na dwe na we yakan de wose wono wo ye krado wono chese waye krado chese nya asem ketwa na wiase no wutirimu fan a wonhye de nsura temu da asa temu da na eba na Yesu bo na de oyem hyehyew because bone nko azo na we no wo so no ne tirimu fan tinka be yanka emrahye odwam ho pa ena ye ntinsie mpunimpu wo kan na maka na me mama wo evidence na so do evidence aba na wahunu same no chese mitirimu fan sika wie bia ni ma adwenem na sika hye bia ni mu Daily Guide ediba no pay na ene sanso da hasa me jemfinsam na ena edom kuma no Owura Alexander Fanyoma Akinse was it you can't claim gains and deny losses na chese wo kiremu a se ene ba se wonya mfaso de obegina simpie ni apaso bom dawuru se ai minya mfaso bra wo boka adenti na won pese obeka no kore se eka kakra ba ha side ha de ye ka no begia tu musan se eka ne de miam nim sa aba ene mfaso nso kakra ba entinka be yanka ginim ye no nyina atum ne enko yanim because wuntimi nka se kana abana de ne ka no nko ade ne wo de wo no de wo enye wasama ne mumfa so na wo gina ho a wo ka ye nya nkwala asa so ate ase eno nti Yewura Alexander Fanyoma Akinse wono so e de ahye ho e wo wanko na ho ma enya asem ketwa Daily Guide krona say government must not compromise Achimota forest najmo sapon ena chese wono so wode aba betudwa Achimota forest no nansen no aban de betudwa se ne wu do makwa akobompa ya ne no wutwia 10 Ghana na ye 1 cedi ene etumu ba 10 cedi na chese no so ehunsem ena chese aba betudwa no nansen twofo ena ekasa no wo mo se AI disinformation threatens journalism na chese wo kiremu a enei AI na aba no ene yetimi pentiu na yakofa uti ni edi akosi mfonyini bi so na wo kro no ebitimi abasa wo kro wada se mi wunim ho hwe na kwabrane ehedem edi AI wakofa wo mfonyini wasimpese mfonyini nante na mfonyini so so nante mepese mfonyini koyeseyi ni nyina ye AI ena eba ena this information asam no enya no kre na kwabrane watabri no de akoto social media na ye kirem wo sini nyina mo ansentwe adwuma no eno ena amansentwe adwuma sesei no ase yehunu so saa no se de entro no ni AI dwumadie no eya adoso no eya aboye adwuma no atogu anase ebo ne ko eno Daily Guide aba no pay na chama wuntumi yenyina yenim sesei ni de ene ensawam ena wo serve ya chese wo somo na wo de nsam ne kwa appeal senka court nhwe na wo hwehwem sanse emfine de ama no very very harsh no din pa ne no eno anka court ekoya yese yetu ahyanyame ya adoma October bosom ne de to so edunum
15th October. Ya chese and not so the daily guide the ababeto na me sure say of 15th October na NPP for beto or national aim 15th and 15th krona na ebedi asem ayo eno the daily guide and na e de ba ye free the daily guide so na ya to so ewo the Ghanaian publisher na the Ghanaian publisher and na wo chirechirima was it gold board lost claims false Sammy Jemfi ene kasa ya bobo so kakranti ye betwa gu na ene se dem si kan ye na national chairmanship no ene adia NPP national abato na bo mo ba bato yi mpanimfo a wo behwe ko no so no na me adwa 15th October no beto ne no mo hyase ya chese mpanimfo ene we ya na kopeke ne nomination form ni adia na Eastern region endorses Boache Ejakon and not so edaha send one so obetuma agentrani e de ama NPP amanyoko no yewuraja Boache Ejakon wono kwa no operation obetumi akuta franka no na franka no wo muji free nsem de ma Dr. Laj Mahmoud Bawumia eto ahenifo ne esi ahenifo se onya abotransa se wo se chairman na nka wope na ho na okopie mu e wo Eastern region wo mo se an chairman ne de obetumi aye pa whatever se ye de ma no into wo mo de o maje na tum se panyen e de o mo stamp esim so se nyame ya de ma 15th no koduru na ene o mo koto a to ahene ne esi ahenefo wono e no mbeto de ama no na judge's illness stalls untumi bail hearing na chese se dem di kan na chama untumi yesi ko wi achi na judge na wo betena asem no so no ne ho mfa no ne ho dodo no ene nam so am yeto asem no ahye 15th October no enti eno ene nam so a ama asem no yeto ahye da judge no ne ho edodo no kakra the Ghanaian publisher ensam no miensa ena wo de ba no paye fe no so dia na yeto aso ewo the archives. The archives any eda hano mache se enya sam keswa governs Kwame Agboja minister for roads and highways wono yeswafo a wo hwe o man yakwan enyina ene yakwan tempon kwan akese enyina wo ne hweso ene woda hano was roads minister angry over first Kaigo slow performance at 17 kilometers tema Dawenya road constructions delay na chese o mayi mu hade ye ba abaso body bia bompanimfu abaso a na roads and highway minister we na boba ye ne de boba dwuma kasankasa wo bodwuma sansa wo hwe boa pa ama kwan ne yatumi aye ne asiesie ne ahwe ne ye ne ne butumi fua okohwe na se kwan no contractor no adwuma no wo ye na ase onye ne ye na ne buafu eno ene ne buafu no wo se tema ne Dawenya kwan no ene first Kaigo womu ena ye contractor ye de kwan ya mo womu ekwansini edunso na ada na dada de ade na mo ya moje hu sika nso mo hwe so nye ne ntamanti mo suro dance amama road minister ne buafu ne ho saa no ada na mo gu ni pa ni masesa ne buafu papa ye chesa no pay the archives womo ede aba na wo hwe soro ho a I have no evidence. Afenyo markings backtrack on CJ conspiracy allegation. Naturally, send your can say Chief Justice Tokunu ninsam ho a ba ye now chese obechirechire mu a say ase mkrofo bi na hyechire ni ade a ena ye busa ne say ne evidence we say on the only evidence bia the onim no kan ye no evidence eno edaha na I will go to prison in your brain. Naturally says Sammy Jemfi hint back at minority. Said the Edom Kumani Chechim see Sammy Jemfi. Say and some ye debe to just say Sikani bia ye bia kwasha baby no wa meka wonu masam. Na aban no so anya hwehwe mu na wancho no amfa we nyina yie na ye ba ye de because ye nim say we discani binti wan hwe ani achew no. Eno na owura Sammy Jemfi se wadwene na ye osasai wadwene na ode kasa asam no de wo keka nyina no wadwene na hu sa me meko prison pa de ene lai enya de AC na AC china anutuhu eno ye the archives uni sama ode ba anopai ye frɛ no so de a na chese ye guso a etwa so na the daily searchlight ena mede etwaso Sammy Jemfi ready to dwell after markings in parliament but minority maintain stance
on losses. Said the ora Sammy if you know our friends and trofo. Na face so one woman aiding combo. Na wo church the moon, say gold board yamboka. Sikane de emfa so kura na aba ye in billions. Just say wo samba old currency na is a trillions na achiro. Emfa so no mu enya. Enti no media ma ye ready. Pa send yam ra shebedwam kura yensin kunya. Ene yenso cameras so no obi anche na dwen e wo ho. Sika no mo fam evidence che sika no bi agera. Mo fa mra na mso so memfa bi mra. Na eso so se de wo sika no nyina na dom kuma ne se hwan. Wo eye krokro da John na wo ye no. O ka se ejimo hu. Wo ga se ye no. Ya ohuru ye nim de kwasoro hu. De wo ke ka no. Ye nyina ye nim ekon ya wo fa so asika no. Ahye ya tesa afa won sa ase so won sa no ye so ne yo se de sika na ahye. Wo mpese ye be ka no kore no. Ye de se ba bi ye gina na ye gina sika no. E bia yira. Tesa won sa ase e na afa. Eno the daily searchlight e de aba no pay. Na enra no ye GJ Ghana Journalists Association ye di ye mfinhia adwoson enso no. Oradwonfo ye panyin kwankyerefo e na kyese wo kasa se enei ye nyina ye nkamom sentrofo mu hia nkabomu odo se de be ya mu betumi enya sentro adwuma ne daachi etimi esi ye na sa ne fapem no etumi akoyie no was Jomfo calls for collective action to secure the future of Ghana journalism. Urge practitioners to uphold professional standard to maintain public trust. Naturally, and also so Eda Hanoma. We in Centronia, Hesse, wo no bekura wo mudie mu integrity. Na wo de no kura ne be ye adwuma wadi wo huni e kase de huni anya se dressing ka ho. Na eso so no enkwaya de bia so ahu no baka kofa ne ngwase na wo de abeka ye nyina na chese wagu ye hu fin ni ade a. Eno ena wo radwomfo. Wo chirechire mu a. Eno the daily searchlight edebaye. Na MPs in the NPP executive picks nomination forms for Nana B as first vice chairman bid. Naturally, say the medical kana Nana B. I friend say Henry Nana Boachi or the Hano Matese. One also sing a me adma 15th no walk up first vice. NPP. Nti ene was solely yempanimfo nim na sebedwamfo binom ene keka bo mu ene makọ picking forms ne dia ma kama fe eno so daily searchlight wo de ababeto ha no ma nya asem ketwa na ene ye to so dia na AMSAB Foundation donate essential items to Philomena Goodman orphanage in Pokuase na chese no de ekuo bi a wo mo nhya aban ase a wo de nyame so adwuma ne adoye nko a ena wo ye from say AMSAB Foundation ena mako pie mu e wo nyanka fie a ye frɛ no wo say Philomena Goodman orphanage no e wo Pokuase wo mako nyame so adwuma pa e di ama wo mo the daily searchlight the obokrata ensama e ba no pay enie ye free so na yatwa so dia na business analyst the business analyst ena twese enye mede etwa so National Youth Forum 2026 Youth Ministry Agency posed to tackle youth unemployment na twese no so eda hanoma mpanimfo ya o meye mu ne wo hwa wo mu na hwe mabunu no yenso se de be ya ene mabunu ye hotechema mpanimfo ya sede ye bo mo se National Youth Forum ayebekoso no ene mamudi igwe kwan mu nyina ye emabunu bo mu ne adwuma ye na ne omutifie ebi bobrabo na enyi bo mo a ebi wo na ye adwuma ntia ne ade a bo mo se kwan ya wo befa so asa mabunu no banya adwuma ye pa afi mu no eno pe ena ene no womudi besi omani so no matwetwe ho nkomo wo National Youth Forum Jumedia chese ebekoso no so eda hanom oradwomfo ena wo chirechire mu no a wo si media must adapt to changing economic of digital platforms changing economics of digital platforms so eda hanom so fa ensentrofo edwumadie no ho a se ye pekwan ye befa so a ene bibi esesan ye se emreda na so oda no hu bi wo pese wo ko onim pa de a na chese ne mebo ho wo se wo sesam wo se wo bagi tum sa system no sei na chese ekono efutu a wo de man sentrofo no Pratt
criticize newsroom for hearing journalists based on social media following. Na chese wura Kwesi Pratt Junior bona wo kasa no wo se omo ye kase ebo dem kase newsroom for no ene social media se no akotam sa asem no se no kura wo mu se no kura ni mu ene social media ena afa so kura de dia betom kura ne se obi ye blogger bi won share dan ko suku bia wonim central adwuma ekuo no wonim central adwuma no ubehu ane se esan se wonam social media na no odin no kofa nsam bekanti na yakofa na adwuma na nipa no na obekenkan kase ebo chese wo se wadwene sa asam no ho a wonte ase se ne na ye ko school media law and ethics ni ade ya chese woni bibia fa nsantwa adwuma no ho a yemfo adwuma no ene de ente sa ene we ko social media na oye loud kakra bi mihu na chese wo sefata se oye adwuma radio station wo sefata pa bra na me fo adwuma wo bo ho anse ya fa na adwuma na wono so e kasa bia ensa mfata eyesa egu adwuma ko na animu asepa nte se wo bia ye nsentwe ni wo social media no so because na no odin asamba wo ne kotie bekanti no so wo eno no owura Kwesi practice sa ade na ekoso wo manimu no enye kura titru ene ankura adwuma yeko na mkoze sankrofo sa no wasinye na wasi AI must assist not replace human judgment in journalism central for them do so no pay ye be free no so na yatoa so ewo the obokrata ya chese ye friend of the Ghanaian publisher enumu na good board loss claims false eno eye Sammy Jemfi ena ede by I think say yakenwa entino enwa yirikin aka ewo the daily guide mu ena the Ghanaian publisher there by Eastern region endorses ejakon ena judge illness stalls wound to me bill hearing eni na yaka ho asema no pay enu ti be free the Ghanaian publisher no so eso na yako the spider anansin tentan the spider eno so edahanom na afenyoma ken is Elijah na Sammy Jemfi bite minority leaders nose na chesenka brofuma waka ne hunu no Sammy Jemfi aka afenyoma ken se hune na emom no eyebe na chese wo kirema wototo bia mana ne pa wo se woye wo trofo we nyem na meka eye Sammy Jemfi ena eka ena meka bia ma no wo se afenyoma akens wo your trofo ankasa asma wo kan no evidence we woni hwisika bia anhye wa na ode wa adwene claim keka nsam a so ho no wo hui na wo de wano eka na chese no de owura Sammy Jemfi woye bi papa chese enya sam ketwa edasi ha was evolve or die Primpark president issues stark wake up call to Ghanaian press and central for nana is na watchi DM say ene nkasa ne yensam de ho apaso na Primpark president na workers no was say fa wo hyem wo yen central ne o man de yakoso no fa wo hyem na obewu awu on va wo hyem kura wo bewu enipa de ya wo yi se wo ye nipa yi wo bewu nti asem bi koso fa wo hyem ye o man ne nkankro man ne nkoso na dwene ho was evolve or die Opa fa wo hyem nyesa nso a obewu awu what I say adwuma na wo ye eye wadwuma no wadwuma ne se obesom oman no be ho akofa nsem aka na wo ma te oman ni mo hu de ekoso wo soro ho mo so atibi enti fa wo hyem na ye ne yie bibia wonim ye won santwa adwuma no bia no fa wo hyem na keka ho ewom na entumi mu awo eno eye the spider na adenta dodowa road contractor target completion of one side by November na chese adenta dodowa kwan ya ena contraja ye dem ano wodi abetu dwa se ekwan no ne fa baako no nyame adoma November ya wo betumi awie na aka fa baako ne fa baako na wasan ko de ba se obewie ndase na roads and highway minister ne bo wasan ko so ho no but wodi abetu dwa se baako de nyame adoma hwie be ye August September October November bo so miense edi anim ya no wo betumi awie na enipa afa kwan no so achese enye asem keto na se ka etimi afa so ama etumi aboa the spider some of the ba no pay ebi anamaboso ede ama wo no the National Enquirer ena mede etoa so the National Enquirer
was intensify counseling. Julius Deborah Edges Churches, naturally say, Ora Chief of Staff. And then ye wako piemu ewa sorry a wo chire mutufo. Woni asofo ni nsore ma na eka sei. Wo se the friend say counseling no yen hyemu kinamwate. The friend say counseling no ene sa counseling no client nten ho asem obi. Obi kwa wale de be ho anasa wale na duru no chese enema nkoye. Afọ baba kwa wale no na entokwa ne e boro no ne ade counseling wa anya bi awale no do bi anim chese enema ekoso nyina aye basa pinso awale na se adwumanim ye cancel obi aye ntu obi afọ se kwan abefa so a wo benye sikanie wo ye adwuma fa akoma paye firi akoma mu nyina kun ho ye adwuma no chese ene ensoro magya isa ne man nyina eno ena chief of staff dia base enipa mu ehia counseling matiase ehia counseling then also so etaha youth forum must produce action not applause naturally say any edaha no ma chese wo jirejire mu say mabunu no youth forum na mo ka no was say ye kutenase na ye kasa efa mabunu ho a was say ye adwuma enye se yakotenase na ye boy ensam hia say ne bebo mama bunu nya adwuma yo ne de ano na aka de ano ka wia wo do ano do wure bi nwa wunti ne ya ba fie ne ya ba didi ne ya da na ade ache na ade asa na mabunu nya adwuma nya mabunu nkoye obi e complain na de tia ne tie eno wo de abeto hanom na ene eda ahanso so GMTF challenges mining firms to invest in healthcare naturally say mochema gold cannot save you at 2 a.m. naturally say eno so eda hanoma chese nya asem keto afutu a ekonyina ene se ne wo sika apomdin aso ye no man no mumfa nhyem kana pa mumfa nhyem kana na munyai se asede ade no entimi mwa no Ghana Medical Trust Fund ene de aba sa apomuden yen hye apomuden no ensi achiba ne mukena yen fa sika nwurawura yen apomuden aso ya hodo nim na sika ntimi enhye hodma se de be ya obi yare ya entam no ohare so tempaciously obetimi anya yaresa enye gold ene ye de sika ekohye na ahomachi no mienu sa wo yade a se gold beje wonkwa na ye wa wasamwa eno ena Ghana Medical Trust Fund no womo eka ho asem anopai wo se buy tomorrow donate medical supplies worth $400,000 to police hospitals. Yeah, chese wo me yimu. Ure bia ye friend say buy tomorrow ye juma pa na we said no other. Police hospitals wo me yimu no odisika American dollar no. Empima henai $400,000 wode akwa akohyemu kena wotimi aboa apomdin asoye de ye police hospitals ya ewo omayimu eno ensema the national Enquirer ediba no pay ye free so dia na chese the exclusive ena ye de etwaso na cocoa farmers welcome reforms seek continuing engagement na chese cocoa akuafo womo ena ekasai womo kiremu a eniema abandi igu akwan mu ne sisemu omo ye nyina womo age atum entino womo srese ene ekwan a womo bafa so a womo bedi nkita ho kakra ekoise cocoa no ye betumi abia no na yetumi abia no na ye de aba na ene gold board challenges afenyo markings over lost claims and also eda hanoma yaka ho asem sa opare ado urges youth to turn ideas into actions. And also na ye jina the exclusive so na ye jina na opariado echema na chese wo ye obabuna na eniema wo woni so a wo pesa wo ye no fa ye dwuma so hunu wodi si woni so na akasa o minya yanka meye sei no na ekwan obefa so obetimi aye na wodi agu akwam action ehu hia chen ideas wonya ideas na wodi aye adwuma wodi 1 cedi wodi 2 cedi na wodi ahyem wo bonsen kakran obabunu na wabrabo no ekonenim sa ebusua eno eye futu a opariado ede ema emabunu wo mayimu na the exclusive the obokrata eno so ena mejina na afezo so anopay no the obokrata ba ye na de doso pa anim de sefata sa obeti na anopay no yeso so ye de asomwo ye jai e de amofa na afi wato aso meda se pa sa anopay me wofa senko so hima wodi ku akata mbo so dwumadi ni nyina ba be som Ghana de hye na me da me ho aba ye pa ye betena se komo pigu apon sa anopay se bo ma de yetena se ne ye hwe na ibubo ne edi gonkonwa se be ya Ghana mai
ebetimi akona ne mutwa me ba sisi a Minia femme waso any umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail se wo pe baby ye meetings and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betwe abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. Wontrini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee. Weekend piano, live band music. Yeah, Ahomikawum. Nebe Shekiu Amoniaje. Echegusa. Oh, Diofosu Event Center. Diofosu Plaza Hotels. Dine Papa. Inipadem a buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wasum dia. Ya bia punama. Afe ya 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so eni atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no eni di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Pull up. Somebody do 192 because Tema is about exploding. This September, history will be made inside Chrome Pab. The king of the West Side punchlines, the king's artist, and the lyrical grandmaster is bringing the heat straight to Tema. It's the Kinata Experience with Kofi Kinata and many other surprise artists. Date is on the 25th September 2026 at the Ultimate Night Live Hub, Chrome Pab inside Tema Community 8 and 9 Junction. Gate opens at 7 p.m. and we're jamming non-stop till the sound ceases. Vibe continues on Saturday, the 26th, with the old school jams featuring all the turntable lords. Dial *712, *33, *758#, to purchase your 300 cedi standard tickets and VIP tickets for 500 cedis. For table reservation and enquiries, call 0507-483-606 or 0244-621097. Media partners are DLFM, Showbiz TV, Adom FM and TV, Ago TV, Kasapa FM, High FM, Asasipa Radio, and Kisben FM. Kenata Experience, Yeri Patia. Yeri Patia. Inde, Yijabia. Back to heaven. I feel pram homo hafa shade bed the brutal. I tell you, it's not so we are taking you way back to the 90s. Where you're back to the 90s jam on Saturday, 29th August 2026. Venue, the Loyals, our pram. Branda Besha Woswo, and the Boswo baby. DJs behind the ones and twos. DJ Hitman, DJ Alien, and DJ Lace. Your MC, Her Excellency, Nana Amafosia. Time, 7 p.m. sharp. And to my issue more pram the Loyals na fe no yam party back time pa kaina shane so say e free won't you ask bia now for table reservation call 0596464644 0244878719. So join us as we relive the unforgettable sounds in the 90s featuring great music, vibrant energy. Saturday 29th August inside pram the Loyals. This is where the party is gonna be. Back to the 90s jam, we're not stopping. Joe Olaba If you rollin' with me, come on, holla, holla. If you rollin' with me, come on, holla, holla, holla. Heard me? Holla, holla. If you rollin' with me, come on. Fast
Yalande. Ghana Dradi for Mumbrenio. Afiwe Pram Beye the dead on First Trade, Pram Traditional Council, and a Center for National Culture, Greater Accra Region, under the auspices of the Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts, Ningo Pram District Assembly, Edi Jumedia Yatudin First Trade Cultural and Food Festival 2026. Bro homo we are entrepreneur. Utomadia, we are Jedini, and our business owner, and Yakwenya Naba, Ghana Drianepa, business opportunities, exhibition and shopping, and our music and arts, and our entertainment. Wode Jano, na yesansu bawo nyompa, Nina Yadi Brow, Ewa Jumedia Yasi, and Yuntofu Kukuda Indie, Bebre Kwa Jumedia Basso, a Fiada 14th Kopim Kwesiada 30th August 2026. Our Pram Anglican School Park, Yandamo Bia debut, Sanse, a 24-hour economy market. Upetin Chemubia, Fred 0546 178 274 and now 0548 918 116 for partnership, registration, and sponsorship. All social media platforms for updates at First Trade Official. First Trade Cultural and Food Festival 2026, celebrating African trade, food, and culture. Education, information, and entertainment right here on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. DLFM 106.9. Only one me then
Kwasam Santiata, Baba we pa de Santiata, Ediadia. Obey the Duana Jua, Menene now, Etredin, thank Kenya Dundumuni, them when you now brat to Cocomo Bratio, Etredin. Simadu watching upon our watch home, I DLFM 106.9. So, Maria Witiano, the biggest money show in town. The 2 days and that's what Obia. Shadisana permit no Minia Bema, senior man himself. Mr. Charles Cobra, Prince of Pain. And said DJ Hitman. Wapan Nachikakra, or for me, no man. We are making so you for Sadia the one. At Nhyiraba Sammy. Antiata and Baba, no way of Fedia, and your bed, Dr. Pa. Aha, the one Samayan. Antiata Baba, no one fit into a bed, Danny or the doctor. And the Permin car will say, Yanko Poya Duma, Teme Hobe Hurankasa. Tema, are you ready? Sound Masters Entertainment and Chrome Pa proudly present the Kofi Kinata Experience in Tema 2026. Yes, your favorite storyteller, Kofi Kinata, will be performing live inside Chrome Pub. Tema Konutinai. And yes, Bukuma Krau Chrome Pub, a Hobe Hudubata. Oh my God, I can't mutini Bakupa. O Timiden, someone you know, Kama, and a Doko says it. May am over Simfanti, Tazi Belma. Tazi being in the bar. I may come fancy a crofil and Malcolm Krum Kakra.
enti Kofi Kinata oba be pie mo tema enya se mukuma kra tell so ebetodwa ewo Friday ifiada 25th September 2026 ewo Chrome Pub tema community 8 and 9 junction hodoma ene ebutu o eyanumle no so pepe 7 o'clock p.m. for mom calls uma me mfra wa wujinam uma me mfra kra betumi adu mo phone no visa ho be de. Don't be left out. Get your ticket now. Nana said, get your ticket now. We ticket now. Momadi afa phone mention na turn come wate. Because Chrome Pub on the Chrome Pub on one kwa ebe how pam. In the phone mem wow. Star 713 star 713 star 33 star 75H hash. No wa follow plum to no wa to ticket ne kama. Ni nyina yakwa ko piem kama pa. Amemo abi na to ticket na no pa ya. Star 713 star 33 star 758 hash. Odi obo wi a obe follow prompt na watua ne kama. Se upe regular dia eye trend Ghana series pe. Upe VIP. Ba bia mpenifo ne betena ne DLFM konwa na wotere so ase moton sa abofra ta so. 5 series pe na betua. Upe na peka moto am. Then to say official media partner no eye DLFM 106.9. Ye kwa kopiem. Supported by SVTV, Adum FM, Adum TV, Casben FM, Asasepa FM, High FM, NFE Showbase TV, Studio X, and Tama Jesus. And I want my media partners at Jumedia, one of them attached. All together, Kofi Kinata experience Tama 2026, one night, one stage, one unforgettable experience. See you at Chrome Pub. Enya se mukuma kra. Na sane so sengo poya aduma on the 26th a year September no ebe Saturday. Ebe ye old school jam with DJs on rotation. The DJs no we kwana we ba enya se mukuma kra. Na wa hwa DJ man betumi akobi. Me ye sure pa hwa be kobi. Enti bra Kofi metra womani atwetete for na frɛ no. Na me popo ne nsa no wate. Na Sunday ne be 27 September 2026. Enquires special with afternoon live band enya semkuma in chance menyon papa bi ebetodwa woni beje pam sanso na ope ye table reservations na ope se wo modern agya table a ne ade nsa eni nuane twa ho hia fresesi a ahoma ne 0507 483 606 0507 483 606 and 0244 621 097 0244 621 097. And a pemi cow say, would you be a woody obey your live band was here no? Fakwadine Philip a year group band, a year Phil group band, Yedini a year PHIL Phil group band. Now Mesa Philip Abuaje in a Jumakwe, Watano. Your live band in video what to palm. You may be a woodia, obey him video no. Fabadaya, a biana we are wedding, we are yana, obey the party celebrations and a person with you. And I say we your graduation, what's your mouth home? And our church programs are hot one, naming ceremony. You may be a wood on obey the way him video was another way, may come for a year fair group band. There's no feed in a papa. Your quality sound, your professional instrumentalists such as a BTB anymore, and you be a Zenemoto. Yes, also a quality instrument at your bar, your best most on Pakwanso. Yabuano, and a form person and anomalanti. Who pay Chia Quaya, what time I come to 22. Power was so inside Hormana, I'll be here. Yahumani 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741. Fail group band Papa Pie no. Wa pomu de ya de hu nya papa enti me kafu me di mafo ya ba clinic de ma wano pai me di mafo Dr. Adijamfi adodo wa nam ne modem bo pomu de hu te ato ne din sai Dr. Anidaso oton sa de afra no pai ya de bia tete wana je oni pedua boso ma huntumi unhunu hu ano no fa kwa dan me di mafo ya ba clinic ne etu ase mfa mo ano pai ya modem bo ene sa de ya de breto ya de aso nti no ene ya to ya din sai Dr. Anidaso
ɛhɔ nkuto na yɛsabi a wokɔ a yɛhyɛ brɛma yɛde ne so wɔpɔ wɔmpo wɔmfiri mu mfi na wateatea na yɛde ne kokora Dr. Adujamfina Yakopon so ndae sɛ ɔnkɔda kwa yɛ mu 40 days na wɔnkyerɛ na hanhamma ɛne nubuna betum de asɛ nipa yade na ɔyɛ asitie ma Yakopon na twede yɛ mpo Yakopon ada ne ho ade akyerɛ ne nɛ wama ne di nubuna ne hanhamma ahyɛ ne duto di bia gutuwa mu a ɛsɛ menu mienu yade yi sɛ wonya nkɔda mɔtwere anaasɛ owó mpa so nkuto sɛ ne meka sɛ bia na ɛdeda wo de a ɔnka ho wawu a yɛntumi nya no ɛsɛ wo wɔ nkuto na nkwa wɔ mu a wotumi home nkuto de a yɛbɛgye wo nkwa ɛka ne sɛ kyerɛ din yɛde bia tete bi de sɛ bia stroke abubu agu fam ana waist pains wosisi wokoto antumi nsɔre bio knee pains wokotodwe ayɛ nsɛm pii na adeɛ baako yɛ hɔ de ɔde ba yɛde kyɛ wɔ sample kora no ɛyɛ awɔ infertility wachini saa winya ba mesra bra why na Dr. Tam da so empeja ba ni bi mfama wa sample kora no adehye mo kra bo prement de Matias mo de free say enya new branch awo poku ase Mayra bana yensa yade wate so pa Dr. Adujamfi akiri kwan a enam say na ebisafo nyina kwanti from atrufo yi na ne nkomo 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727 215 0500 727 215 Tatam da so we yere ne etu asese hu mo wanya wapo mo den enche bia nkoso ya krado ebedi nkomo ebaba wonso nchen ofie ho na mo na sama da pono so nya sem wakora na me ba sisi a na yatena se di nkomo DLFM 106. That's what me done. That's what me done. On me hearing bright and mother call me your mother not say Mary I want you. Yes, the doctor. Tona na me yade ya no aduro. Na no pay, we dey was good morning. Mama young ready for that come on. We see the about WhatsApp on us. So I say good morning. All the fresh man New York, aviation honwa. What's your sassy J? On the uncle pass a pass and then so I didn't quite channel. That's the time of us as J. When
Eba bedin komano pay. Debia daya asema meka ne say. Gana chekere ne kran kro no. Enye ba akofo adwuma o. Ba akofo nsen tumi nkata twede yampo yankopani. Yakase ebeja Ghana manipa kuma bi a oma ne bebo. Na bonso a se nyina na ebehuna amane ye. Enti ye ntena se nyahwe han. E mama ne mpa ngumi no mienu tiri so da. Eba sa no pay tena se na yedin komo. Na nsema koto a ha Ghana fo no. Yebubu ho. Meba. Ankra to se den. Asampa etia. Obanyansa foso wo bunu ye won ka na asam. Te mafutu sam kakre wa asopeme. Yo kofi o man ya woman. O mani ya mama. Genyi baby akọ. Chata ya waren Ponsom wanyini pa Esa tipa wofioye Yamo yemberaye Ebe ya ifunena Omae ya umano Omae ya memana Hati waye noya Nyami chata Nyamana renya Ponsom wanyini pa Sawa ya wanabe Yamo yemberaye, ebe ya ifuyena. Wanso wanyipa, nasa tipa ofioye. Yamo yemberaye, ebe ya ifuyena. Hama ebe ya ifuyena. Hama ebe yo, asite ebe ya ifuyena. Oh, hama ebe ya ifuyena. In fact, it's a Ghana bay ya from Minumina. No pay near Bressa Crodom, it's a Ghana for Becca on the 29th July 2026 year. Usme Chemuyemo, how much 3:11 a.m. And on my Ghana National Intercontinental Transmission System, NITS, Trigaye. I'm so my Ghana Munina Yatum or Manim is a baby atum. And I say young Kabi and Shima Hamachia. And I wada Hamachia. The beer sense were my bibioma. And you bring how much you been in a crum here, Ghana, baby, I say tum. Yamishira, Mamani Paya, for Greek company for the Kataba Betchem say, Yakosombo, and if you vote a year lines and all. Transmission lines and at Mataba Horn, for how many win it media pa. For how we dear Bray. Now, if I be doing command of Pebby Sebis, I say, last month is a year. This month is US NC. Ganina Mukania and 7 year quay and when I want something saying, Nasan Canea Duma, any isolation centers, and as isolation regency be, and as a community CB. I quite the entire nation. No, I want to answer the Ghana for one so when saying. Nyuma mekwa kesina dentemu nyina no bekwa sen nipa ho ba monsen kwasi bo ne beka ne security bekwa sen ayade ehu hia pa ko Ghana man no se yira yam kane eto nkyenya nyuma nyina begukura ko so yima ya krado menkwa ne chene pema na kwaba anye ni nkomo kakra no pen fanfa sa o hawe ya ekwaso o man mu ehu nkwaso and probably saying, Yami Admofa. The young pass, you say she for the second time. Nine. Asema da prusini. 29th July. How much 3:11 a.m. And then can you call ya Ghana man yina isumudru yen. And then so how much a BSc. A woman say, great company for Eden Krataba Betchrim. Sa Kosombo and if you voter or more transmission lines in Ibina and what touch Marco for how yina at the upper. Na yanyina ye nimusa nyina mkane ne kura o men efa edwumedi ahodo nyina mu sankane akwa enyuma akese na dentamu nyina no ebekɔ fom even Ghana Water Company Limited wademu fidi a e pumping so mane kwa ya fiefie mu
enyinam kan na mo de ye ho adwuma eduma ensuo no emma enipa ho ba mo nsem ahomache a me bai me free a me ba pe me beduru amamole ekeka ba te ba be ye assembly old assembly omo building ne side ho na kwabra ne apake moto hu mi apane watuko menim de enti hu mi a wutu ye because eneni wiase aye hu en nkane ya num ye kura no ye tata yen na nkane ya betum ahawa ye kwasue no ede ne yenya aso man eyene ma bi na mpanimfo ekọ eba emfanto ye mesrew enya aban bi achi na yebo na nya sabi enya MPP ene anisi asem na yeka wa yeka no kura na sabi yemia ukuro no mesrew ye Kenya Ghana kan kro na ho ba mo nsem na yekan se wiase Ghana man mu nyina nkane ya duma e de how pin be ba man so ena nya MPP ne anisi asem every so masomo man nya che no how we na ekoso no long term project be no mo ya fa ho na Ghana enkane no ndunduma se se yi dia fidi adum kura nationwide no ye betimi atu ho anamon enkoso ba yenti Ghana for yekrado ensem say no eya ne kan na ye say yes be sepa no konwa ha ban yetase ne benyansafo but edru brebre e wose ye kan no kra che Ghana for say eniema ekoso no enye o enye because how is this possible say nationwide do it's not as if say ade no eye bia empatamu ha enedum ye eye the whole Ghana. And then an pay report mo press release o mo de ba ye ne say asat some de release na eba no na baby o ma ya ama na ba enti dia aka na de yenya abotre mfa ma wo mo which is bad. Yeah, asat now no there are some isolated centers bi na areas bi mo kan na omo press nim e na me gina so aka say me no obi kura kasa sisi a ono no area ho no sprinters ne ade ho no ebi no manyankane a even as that she ebi kura wo bi the ICU intensive care unit at hospital. And as at that point, you know, say hospital no any niema bia, which means doom sane ba ye no. By the time I feel no all switch you know nipa no betimi. Ebi ho na nya automatic no aba na so. And some of the hospitals in do na so kra no sa pant no kra bi ni bi. Ebi ni bi. Se fuwa onima eno so ye boache bi din. Enti se sia no oman no ye kwa ne said because I don't understand why there be was ye kika sa ansem we say at that 3 a.m. no mentia say adenti na last month na ya ahomachi this month to ya ahomachi yeah sure enti di enti na fault no one day ono no sa fault kro no de ahomachi no te nationwide no beko offer e ya ahomachi e na nationwide ne ko off eno se ya asem sebe mentia se ho no mentia se e di enti na ya ahomachi mom. And last month 29th August, July no off. And then so no a yahu machina nationwide ne off. And to me uncle off daytime. There's a photo no a yahu machi particularly sa humachin. And that's what mo boapa na humachi mom no mu ni sa photo no ye dum na be boa na sa sing. Mentias ye. Because a humachi de bibia betimi esi a humachi. Ebia ne sa wo ba wonam sumu na wo bo obi apaki moto so ye hwan we don't know enti no ede na oman no ye at this point no mentia say the whole Ghana betimi akọ off the whole Ghana betimi akọ off sa kwata sa ensese esi it shouldn't happen. Enti yesre sempani fo woni ma bi on betimi dia solve amaye dum so na dia ofa nya dia to betwa na to twetch na light in the den ya one way or the other ene de eye sabi emfide na de ya juma yes into obi nka say ma light in the back off by say ebeye the whole Ghana say nationwide akọ off ne de eno de enyo it's very very bad. It's very 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 bad. At least say ye enaga east eneko off and I say ya wouldn't say okay light wo be yen fan say bia nkra hankwan na ekọ other regions no mo nkan light ni beduma wo betu oni ahwe ompoma wo no na ba bia say tum if there are measures be me dem hu ni say bia fault no e ba wo mo hu na ahomache no makodum ne dia but if there are measures be o mo betumi aye na light no say ne say o bedum o be ni low shedding ni bi na ha be off na ha nko off because this thing is serious o na da bia no mo be kan che ye say e fault bi na ba ha enti first one na ba ye no bi pese me hu say die ba de no mo ye
Now we were looking forward to say benya fundings omolo port no and hwehwemo o ma ye ne anama o mutu afa ho se be ye how we no e bi entumi si na say o man ye problem ne se bibi sia na ye kase ye koyenhwemu a afi ni yente ho asem bio and this is our major problem when you go to other western countries now what they do is bibi sia hwem near the fundings na basa dey when e kofa buy and going forward ni say ne ye be ye ba ye dey si wi a yo enti light ne ba ye no esan sa Ghana for ye light na ba ye ho ye denti no empanifo no nyina Obia relax. So when is this going to stop? Empredodo say na yentena senka yenka ne asem. She from 2015 2014 dibesi 2016 ne ade no eye dum so na gu nkrofo bi adwuma o eye light na gu nkrofo bi adwuma wo mayi mu ha ama ahokyere ba wo mayi nim me danya no ho asem na me beka nanado time dum so esa ba ye say dum sie so when is this going to stop? Adai mentiese wo mu no omunya light na like wo mu no how are they doing it? And yentimi nkosua ne yenso yentimi nya light no sa permanent one no na afa de baby adru ne say ye nyina yetimi ko off the whole Ghana at that time no kwade na baby ne ko off where the whole Ghana etimi dum wo business bi wo appointment bi wo meeting bi wo boss light ko off na so light ko off enti se na se nyina ye phone sa dum obi che say very terrible like me dwen ho offer me ma homete yo enti esempany for great kokofo mo beka asam na wie mesra mo ma ne light na mmanwie na mo beka say okay ye wie if there are measures be ebetimi edi egu akwan mu na asam no ebia light ne kura bedum a enum on a side bi na entumi na ye nhwen fix here and I say if there is any possible means adum so to betwa wo mayi mu a ye mfa so ne to ntwa se to ntwa so dia na the nationwide dum so ne dia is not an option. Okay. Nationwide light off ne there enya option kura because I risky. Yo. Akrofo betimi do mo ho agim te se bibia betimi esi at that point. Yes ra wo mo very very risky. Into omunye bibi mfa ho maye. Meda se pa me wo fa se nkoso hima na no pay wate ne nka na ma me mfa wo mfa ne maketua bi mu ye ka effect of the outage na eye ne ma pi se de nkoso adi kan aka no ye economic and commercial input and as impact. Economic and commercial impact. 1. Destruction of economic activities, particularly for SMEs. SMEs. You can SMEs na adwuma ko inketo na dantemu. Ye wo curating. Wo mu ye coastal businesses na hoto. Niam bi wo ho no ma e hye fridge no ma betumi apro. E ka ba. Manufacturing and digital services. Wo mu ye nnwuma kese a wo ye adwuma of factory ahoto no. Ifidie ni kwa of pe. Na so mu ni standby generator so mu ntumi nya adwuma betumi ayempo a e ka ba visa ne fa ngo bo no so asan akosoro. And bio internet enya adwuma. Enti wukọ other sectors ahodo mbe use internet ye dey adwuma no so a emma wukọ banks ahodo na ontumi nko yi sika because omo the internet na ye adwuma and ete kon so a banking sector adwuma no ese omo tena fie omo nko adwuma akọ pesika wunya ese otena ba bedwuna ho oya hoping betumi de aba ehu be hia se be simple it shouldn't be the entire nation as my sister Enquires hima said no ehu hia pa and say Ghana Water Limited omo treatment plant no se koba se eduma ensuo wunya bi mfa ne dwuma ofie sane nso make say ye wo household ahoto a eho beto chema aresabia beko airport so mu ni standby generator omuntumi nya adwuma ene bio telecommunication infrastructure network use na de yi se koba se omosusu nya chemato wo wonom ye fa de se bia wonom generator ne mu na se enkremkane na ma network ufro bi enko BBC a eno se kire din accident asi ejato baby yamfra enko it won go through ni nyina wo hawa ade we ta akoso betumi de aba and the last one mamemfa eye public safety any productivity nkoso waka enipa ho ba monsem any nnwuma nso enko nkan sese ekobasa ngam kan ani ho no ma company se de nyam kan eye adwuma ne yenko adwuma afina company no e ba begu anesa generator man na say you see eka oh ntia besre yentani pa na momu no ye besre monfa long term hihye ngu kwam monpa long term solution enya se obi aba skamishes settings obi aba opeso ye ntentem no so ano se be ya e beka se ho na eye fichire sa Ghana for fichire do sana ekoso we ba oye nkakran bon se aba be se sana fi na problem na yi ne ho mo enya de ebo man it's about time say the long term
Chiche be gu akwam solution bi ehunu sa de we de en kakra nka ye so ano preko pe. We ba no obeye no fechire settings na me de na ye na okọ. Na we ba no obehunu amane. It won't help our nation. Na ye na ye wo fam na ye bebrente ye besere mo. Can I adumi omampani one nasum minister on nasum MP on nasum because our standby generator na wa was ye hwe ye kana akoma party wa down ho no but na to sa standby generator na kosi fie na so me ba se na be fa course no Asampaetia Banyansafo so wobunu asampa wo etia banyansafo ye bunu bayan kana sem sam kakre wa so semadunum ana semaduanan enum agbapa na wotwe akasa semadunum pe na onkro na nya bone yesere nkonwa so mesro we are no doing politics here ye kan e kura na kire so de asem ne tie pepe enya fi ne be ya MPP ne NDC na NDC ba na yese ne MPP ba na yese no kana how we ada ho no mache na mo na ho na kwaso na bedu baby na beje nsemu ebi na ehun sunsuanso na ye hunu ni sese no because obeka those days na eduma enya the entire nation but see na edu baby a etumi dum preko pa na Ghana nyina kosum mu and Ghana da che ho sense fa nyina kana ho sensem na ekosen banyansafo ye bunu bayan kana sem amani tem wo fa na de bayan politics and you free so we are not doing politics here 0534050199 0593406565 0534050199 and 0593406565 and for Frefa wo dikan good morning Ofa mache ko fi my pom design na mi adum ofa baby awa na nyam kana na nya ba ofa agita ewa ha e mai on Devi ofa senior ba mi ka bibi kakrevi mi kai 2014-15 na mi ko surgery ewa adenta say ya me da wa ye mi surgery na point nti ankenye say o sa hospital na mbo that bigger plant na ankasa surgery na nkamentimi anye. It is very bad in penny for more light ya dey hu hia pa light ni issue offer only nya menye dwuma wona yankopon entina good morning senior Bebacha udin ni bia so ahoma no twetwasi ye femi tema senior me yentu anopai senior okano and mabos priority monto senior obetumi opposition senior mpacho obetumi opposition ho kakra ma me aso ahoma no se na ebreki Serena. Hello. Yes, sir. Yentiu. Me patrol we the can say na mo kan no share mo first out my family. Yes, yeah, that's it. I to send the politics. Can send the process to be about on so be for of time. It official pay not the party power. Now I say no no back. Oh, senior woni mo nkoma na mu ade ka betumi afre back anka mepeviso ahoma ne yoka ni nyina no etwetwasi frɛ back wa mesre opi good morning fine morning Jakojo Mr. Pram last of bokode Nyankopon adomo yansi ye besu dama kana no nya mai oh mai be pacho me yente wa no pay anti me dwen de ye mpemfu won mo ya wotu kwan bi otutu kwan bi wokwa man wo hwe mesema amaya man wo development ti am go what it here dey am amachi me solve my me pempa bokra me tourist bi ma hye na me dey apui akofa moto ma ya me hu be dey sha ma me kayi mpabo fofo ni na na oyisu udi agura wo be sure o yire mpabo akura kwa adwuma me nada me da se Mr. ya me nhyira opi good morning Zakona senior me din Nhyiraba udi na be akasa free Ekuapem no senior udin Bidwana fem oniado oniado no pe me yente o de na ebe ya Ghana so how we be free ba yetimi ayeni yetimi na fi we the same ina ebida o say we politics and so I didn't so o how no wo something for me to translate. No question. No ye. Say you better sumo 4-5 better. Yeah, like do. But as out now na ba. Oh, bra. Take my catch was aba. Mate. Yo. This one we can
Echo. Na yana offer mu de eka bi anko. Ya te. Ese wono family what the air conditioning. Oh, na dey. Yeah, that's the assume. E kire din. Oh, tie be kwaso aka na kura na wa nya menhira pass wo free kura pem no. Right, good morning. Good morning, Nhyiraba. Oh, brother Tommy, a bridge and come and pombo there. Christianity, and one day. Senior no payment you. Yo, the boy about so when and Kosohima. Yes, yeah, that's it. Na me fa kwenya we so achia me ma me say wa ama say wa Deutschland no butu but wa Ghana this week. Na o wa brochire more than 30 years ni o si won si yedum light ta. Na me ayana me di ya say I don't know my Ghana. Ensure any light any atwuma. Kese institution me say ya making. Kese mu ba ko kura ni on my beka say you need problem o. Baby ah. Hey, yentimi fa ye sense ya bo say you ensure ni light there you need problem. Baby anye. Ntimi de afutu a me de ma citizens no. Say sa party we mi no. Yentu ye ho fo yemfa Ghana enche ye mu yenno ye ho enchen party no yenno Ghana enchen party MPP ni NDC no na sa two party we omo ni fe de mayen yentu ye ho fo yemfa market force bi no meboa yo na union we no ni ni nyina ye hu omo adwuma ye hu se omo ni mo bia de mayen meda se to me ni nyame ni adwuma wa nyankopon entena pa. Good morning. Good morning, Dakwabra. Isini ya medi Nhyiraba udini mabia kasa free. Yo Tama Casino taji driver. Champion me enti on pen free Tama. Yo kasa ha me say light off on the 9. But ya Tama hano lati traffic light e wa hano. Half and so half so. Traffic light 1 2 3 what Tama no be bia and so. Na say hano so na hano so no fia haba no onim say Bob no engagement to twam. E cause accident papa anti se betumi a mo de monya kwan da kro na momra mombehwete asema me kan me boa na light no traffic light no Bob na hye piti Christmas sa the end of it no na ye din adwen bu se ahane aba na ahana duma e te se ye twen na red no e wati wo no su duma na ye hu se ahano ye te se ye famu ahye no ye famu sa na eko na anu manim me yonku bi ne police woman bi benya accident wo mu serious ma police woman no crab bo ka wo madam for no ka 3,000 up to now Bob no da so wo ho 1 year enti ten case this accident bi ba na fi hwan fault enti me ba bia na wo se wo na wo se ho ye side hen tema first traffic here TDC traffic second traffic here 5 traffic third one 7 traffic. Okay. 4th one 11 traffic. Ni nyina Bob makuma ahye. Mate be ma yema ne boni atu ho na mo na ye di ho nkomo why? Medase pa. Good morning. Hello. Good morning. Meda fa cha me pass we gina so ache. Udi na ba bi akasa free. Oh. Nhyiraba. Same taxi driver. Truck driver. Oh, better. Madina, sini ano pema yenti o. Ajo Nhyiraba na, leso mo se me ya be chama di kata na dia am say. Am say that said we are taking what now we say. Ade a say. Am ni for ba ya mo say, ba janya politics na me. O say o mo di 1 ya to. One is a so I to a my life. My life. As na de ni siano. Takebia na life also mean theater and say to me I know I'm open doctor I for sick by and go sit down in corner and what you come for yourself. Me no ya adwen wo kwan bi so because ye betu ato na se ntumi nya adwuma de emfo bi asika ba na nya sa e kire di omunyi preso na yenye career se to ba how you to wangala 40 ana utia o to 10 gallons fa nti dey say 20 gallons na tire ma na mo ma sam no kra de ye be de onko ma ya me ya do be kina ye be we di in because
Mo drivers no wo koto fan Obia na eto a utua wo so no almost 5 cities. Enye fu e no nko a road kura no kwa na mo fa so kura mutua so to fan no so. Na ebedi ho nko ya do me china da wate. Me da se pa na sa won so no pay wadwani show. Good morning. Asante Zongo mpomba kwa de. Asusu yeza fi wana da uruma afa. Yente mfra boso kan Zongo. Afa me ba je wani die mwara. Bibia si politics yenye politics yenye. Ya srampa ni fo edi ani. Aya bibi na bi LBC ne opa ewo oman mu obu oman. E ma bi ho mo a. Aba bo oman ni nyina. Omunye politics bi mu no fa nyia ne national issue to why. Ya amai mbra omususu o yedi ebu omai so mo ko susu ede wa bi afrim ada ndi no mo si chantu se wo ya die we ya o fri wona okwa we meto so no nye eno mo dranto wa mani nyina e fanya mbra ha o mo je night aka Obia se ba dum ye eni ndc fo fa na eni bibi fo fa da bi Obia ho aka edi ada ndi no mo si chamra no mo si chamra o mo fa o mai ni mbra na tem se adiwe yedi si hospital school that way so bi baro ya o ma onyanto ho akọ no wie we na ja samui se bi azi ya sibiri o mu pia sifu bi ko si ba bia e fa ko si hi na di ni no ma si seri na gbo pra kwa edika we na baba de sa o mo bo mo nyame ya mu kware ya baba mu tiri so da bia o ya me ka so mo na ebu o mai no ya to ba de o ma de akọ so Meso me da se pa Santi Zongo sa no pay wode wadwenkyere e de abadwumade ni so. Asampa etia. Enti de egusu aka no kura na de akyere wo me very fan caller. Na me de afrafo dwumade de se fi se ya bere na nya so ane sa. Hey wa so teme. Ghanaian ye ne krankro no enya ba kufu adwuma ye nyina ye ho kyefa. Esa wo kwhye ndisi achi e kwhye mpp achi a wo na abebre wo fom ho no wo bebre. Na penny na what time the na fili afrem ma catch order da. Good morning. Yeah, good morning, sir. Oh, fire on iteshi. Your fire station. Sina no pay me yente. Yeah. Well, sir. Na how my kase titiri. And I said, abang bi wo so. Na bang ni fiso a. No de ne beba no. Oni po show de da lo be yin for no de fofra ba show. I dey ba ko ya how man ni. Oh, as a cat, micro person, on your BP, on your DC, what my BP are fine, but a young woman you take over a bound for Papa Pepe, Nipo, when you're no master son. Do on a normal qualified, what say you, and that is animal by your cook. Maybe fish on cramming TV that said the whole dish to be called off. And they, Meso me da se papa pasa no pay wo fa ya teshi wo dwo adwenkyere no e de aba bia ye bre na duro nya de betimi afa afrefo ni bio se ye bra so se ye sunny out next program no e to aso de somo wo me kwankwaso ahima nchen asa na me kwankwaso ahima nchen me na wo say Deloitte mo present a ye pram from a hot 90s jam enya simkuma kura a non-stop music free entry urama ye free ka prewuntua hosted by Mark Nana Amafosia MC Nana Amafosia ya wafasi MC Nana Amafosia ni jina mdendende enya simkuma kura na DJ Hitman oya juma o DLFM 106.9 jina mko popo nsano a enya simkuma DJ Alien and DJ Lace ya debuta e DJs ne dos papa chese ho no mono prampram afasha ne de e gina mu ani e to 7 p.m. on the 29th August 2026 Saturday memena wa ho ne yanko wate e bi se ho no mo jams no prampram ho mo 90s jam no e kikim e kiko no table reservation Ramatufo did this way 0596 446 4646 0596 4464 644 0596 446 4644 and 0244 878 791 0244 878 791 Pram Homo 90s jam ebe ye depa nyina yenko medofui hello
Oh, Auntie Maggie. Oh. And they can do a treasure one, sir. Light off fire, Demono. Kafra, Mama. Oh, my God, I'm a boom. I ain't you. And I will be freka as a brooch. Oh, who's a light off? We be done now. Water, say a co off. Bibia, Ginasu, come on. Yam penny for bet me, are you? A brony bay. Into one more, my Ghana. Timamu for any brew. Ye bre papa. Ye best rub mine. And near mammy and son. And how my Ghana pa. Aquine, and so, and Canea. Someone will share. Now one fixing in my end. And nothing another. Ye ni see in China wabba. And I was so bad. I do baby another day politics. And when I am in Kiasian. One wa ona wo so. And one else to near many ye. No may ya far who dear kakra. A driver for a top petrol. Would be out to so one gun. Obia cananoatum. Ghana pennyfo can be a woman be anti me and country say a driver for bre. That be a casa or man one way bre a driver for teacher for doctors on bre papa. A day. And no may the day grato pressa. One knew a man why. No ni power danya obeko. Yo. Enti bo mani oni nyamenya djuma wa. Woni yankopon and right to be as better on ka Auntie Maggie. Okay, she Nhyiraba P. Callers and to me for you. So him manchain. Na yenye final submission. Na yenfa dwumadi no emrewe. Yenko so. Ghana for akasa. And said na wo kan hu hia pa. We no settings. And for the past years, you know, MPP and this idea of mine agro. That's what we say because that is the truth. Settings. Obia boss so musa. No than say fair fan. One na dey na said yes na the call. When suba, on so bet trials or betumi so sum kakra no the call. But say you better not say ya board na hoka up afane long term solution na to so asade we to betwa no ye obia pese ye kana ba say we ba ye na obeye na gina so na we ko ye na te ko ye na ade a emwa ye mintiu enti me de ya me kasa me obia me benga na mampanyi a enka me ka cha ne se kwan bi a me fa so a light ho asem ebe gina so wo man mu no me fa so amane gina so. Because the first time I obey no dum so ka ho pa dum so e play a major role enema ye to abeti ano dum so enti say a sign ko ba say ono so na breast no dum so no wo mohu omunya experience bebre at that time into nkomo san be ye rehwe say experience no omunya at that time no nkomo de be ye adwuma enti say sa be say still na light e da so dum dia na che say kamia ye say Ghana for betimi aka say omo ba dum so no do so yes company for yes wo mo ada omo ma light no eniema e betimi ama light na etimi agina so no ma ne nyina so emfa ma ye media me fie ba ko ye say ekoye nationwide no ekoye nationwide dia na ye hu media say dum so no kan de 20 min twa say koye say the whole Ghana and I say major part of Ghana eduma eya na no ye din pa enti esrem panimfo say ekwan be so light na betime gya na nan so na sa nationwide na start ye no de ye be sem panimfo so mmetu ntwa emfa mai right me that's the pa me wo fa sen koso hima no pay no wo te ne nka say obeboa ma ye din komo efa nyinam kane a sesi o man Ghana mu nyina yenya light out a enyame atum ebi di aba ebi so de tia na tia kire din no enti enche bi ya meso no konwa so na adwumade afraka na babeto so e de ma ona me ba sesi hu hia pa me ba sesi a dad Lumba wo se den si pisa no pe wo ka me ho na me Nhyiraba P nansa na me kwa no awoda ba ku bia ba me monitor na me nsa ko nya so a we happy birthday
Let the call Eddie McCain. Ken, happy birthday to you. From your love. Also, may God bless you so much. And also, may God grant you all your wishes. And I pray for our love that last the rest of our life. Happy birthday to you once again. Oh, dear best, I love you so much. And the Queen, watch them say, Nadia, you can't. You go point the fever can't feel one. On your case, pigeon from Dumo. And quite on your channel, pay no. What's the Eddie Amao? Happy birthday to you, me offer second. I mean, she'll pin out down on Cockra. Next birthday, no Aquadiama. Enquires Felix. Enquires Felix. The dwarf Rose says Felix. This year, who are you England? Crystal Paris. Hona Butumo. Sine yangu point ya fiba can't feel one. I mean, she'll be where everyone can say, brother. Obeying Amankwa bright. And no terms of we show long life, good health, happiness, and prosperity. May your new age bring greater blessings and success. I mean, shop you know I down on Kokra. So, Mr. Enquires Felix, you are Rose says Felix. I mean, shop you know I down on Kokra. England, Crystal Paris and Abutu. What do you know? Obia Mankwa bright. No, see, I'm found that way, no. Young farmer. That's the person the poor coming home. I say, my dear son, now Miss Pass City Herbal Clinic. A penny for better as yet. Number church, a pomidi idea here, pa. We are then out that farm and office when you to me, a better pa. I acquired 7 bones in the Pembo. Is your one in the womb? Mamadian, Miss Pass City Herbal, a year sent and for a bay. Tenasibo Codetti, one of my dear bet a better or crab first of D. Or Pomidi Becon Cadiama. A dear Major offer in Nhyiraba Sammy B. Miss Aswa, Miss City Herbal Center, and a clinic, and perform better as ye. Or better church your pomade. Macrow.